Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule voin hi tromir thlani ngana nilai ni ania Myanmar lam chanchin langsar te hantar lang le te ang tunlai chu KIA te chet na kan ron tar lang na samal mal hle a tuna hian KIA le Burma sipai te hi anin beiton renga video masa a kan soi to ang khan KIA ten helicopter an ka thlak nu khan in beina chu chol sana ni lova Burma sipai lamin thlola mangin an ron chual zoi zoya KIA te la thloman tun bik lo mania helicopter an ka thlak nu khan Burma sipai te hian in do thlona an ron tir chhun zom zelani in beina chuak le na sa hle phuba anin lak sak to na ni bera heti lai hian KIA lam chuan Kachin state a Burma police station pakhat chu an beina sa hle bok heti lai hian KIA lam chuan Kachin state a Burma police station pakhat chu an beya helai mun hi 319 Light Infantry Division base bulmayani lai puinen Burma police station hi KIA te hian an kapa KIA te hian Bamo district a Central Police Station chu me ni thum zanda red vel khan an beya he police station hi an thu hnoya an da ni a soyani he police station beina hian Mansi Township Police Chief chu athi ni a soyani KIA ten police station an beya wang hian police major Henglet chu aboral ni a soyani a police officer dang te pon hliam puyan tuar boka hliam te hi Bamo military hospital lama thon an ni KIA information officer Colonel Nobu chuan police station an bei thu hi a soinona KIA mi puile Myanmar mi pui te chunga rong taka che a tharum thonan na sa taka thleng me ka mo phur ber tu chu police te hi an ni sipai te nen rang rualin mi puyan rek rap thina ni ti ena soi mi zongjongin kan hria anga Burma police te hi Myanmar buena a sipai lal te kut ke beran ni a mi pui te timang anga ti thlabar tu an ni mitam tak thina mo phur tu an ni bok ti in KIA thupuang tu Colonel Nobu chuan a soi police station an lak dan KIA thupuang tu chuan soin leilam in kana chungchanga report an la don lo thu le KIA ten police station an beina hian Burma sipai enge moza tan thi a ral thuam engzat ni an chu sakti po hriat alani lo thu a soi March thlamai po khan KIA te hian KIA state chunga Burma police outpost hakan le Suigu township mi te chu an lo la to ani sui to angin KIA state chung seina ramdep Mamuk township a hian bawro ka sang zuala alo Bombay lak let tumna chuan mi puya ti thlabarin helai bial hi atiral khel hle a in do thlona an ron tir fo wang hian patling po thin thi in tuma an mu thei lovani February ni khatma khan KIA le Burma sipai te hian in biak reman tum deuh thuak mana in ka hai thu thlun tumin ma an lak mek lain March ni khata Kachin state chung Michina a protester te sipai nan ka hlum hnuwa KIA te hun buena a hian an ron zuang lu tani ber mai Chinland Defence Force ten sipai pali an da thale heti lai hian kan u nau te chenna Chin state a po Burma sipai le thalai rol intel khom te chu anin ve zela thotan ni khan Chin khopui hakha a CDF te hian sipai base an beya sipai pali an thi ni a hriat ani heti hian ni ni chunga hakha khopuya junta sipai pariat an thina ani ta thotan ni me ni thum thotan zan dar som pakhat khan hakha a junta post chu Chin mi pui veng him tura polan din CDF te chuan an bei thu ta junta sipai pali an thi ba ka mi som chuang an hliam bok ani thalai rual havin junta outpost an bei chan hi an mi le sa sipai nan hren wang ani thu an soya in beina chuana mun hi hakha area kongpeng thuam falam kong le kale kong infin na lai lam thuam thum ni a soyani hakha a cheng pa pakhat chuan junta lam hi an warning thu a soya an mi le sa an man te chu me ni ni ma an ron chu alo chuan an mi le sa te la chuak tura an chet tur thu an lo hril to a kan ron thok chuakang hakha khopui chunga junta sipai omte kan ron nuai fil vekang che u ti in an mi le sa an chu alo chuan
na taka che tan tum thu CDF te hian an lo hril lok to ani me ni ni a an ron chhuat tak lo wangin an soilok ang nge in CDF te hi an ron che ta nge ya Burma Junta Force Outpost chu an ron beita a si sop chuna sa takani CDF te hi cholni me ni khatle tho tan ni me ni khan haka a military checkpost an beile a helai naya hian 645th Military Light Infantry Battalion te an oma CDF le he junta battalion te hi anin beina sa ang reng viau ni a hriatani cholni tlai me ni khatlai khan junta troop pali lai an lo thi to boka ti hian ni ni chung lekin CDF te kuta tangin junta mi le sa pariat an boral na anita cholni me ni khata thil thlen dan hi chin state a mindat lamakal tur junta sipai hau chu truck in an ron in trip tun maya an ron thok chuaka CDF te hian an lo lam bun ni a soyani NLD MP an tilum sipai do dal tu le Myanmar mi puite ta na thu hriat nuam lo tak mai thil thlenga oma Bagori jena PI township a thil thlengani he bumpo ka hian NLD party MP Uthet Win Hlaing chu aborala arwal hian police pathum an boral bok he thil thlenna a mi pakhat soidan chuan Bagori jena PI township ganbir khwa a bom hi ti pu ani a he bom puana hian NLD MP Uthet Win Hlaing le sipai council laka hel police pathum te he ina hian an omlai ani a he thil puak na tak hi parcel bom ni a hriatani he bom puaka hian mi panga ai tam na takin an hliama General Hospital a hliam te hi dalu an ni he bom puak wang hian mi pali an thia junta force te chet na ni in he khwa hi junta force ten an ron tuama parcel bom hi Burma sipai te thil ti ni angai ani mi pui thlop tu police te hi junta force te hian ti hluman tum hle ni ina langa NLD MP alo om ve bok nen seilum pakhatin savapali an perthla anirungot mai paya township a hian politician te activist te journalist le sarkar na thok nuar mek te hi security force lam te hian man tumin an zong na sa hle a man hlawin an biru mek ani sipai council laka hel sarkar na thok tam takan om thu hriat ani a sipai le police zatel te chuan na an ban sana mi puila man thlop to ani hi heti lai hian Burma indo thlona pu pilot le Air Force mi le sa tam tham tak chuan sipai lam phat sanin mi puilama anon pakai ni a hriatani Myanmar Air Force Central Command te soidan chuan Air Force tlan bo an nei thu an soya sergeant pakhat a hming ongjai ia chuan Burma Air Force tlan chhuah sanin CDM azom ti an tarlang Central Air Force Command lam soidan chuan Air Force tlan bo hming le thalak an nei thu an soya an hming le thalak te an tar chhuah thu an soi he sergeant hi Yangon Region Command a omani dan naranin sipai tlan bo te hi an hmun ma an chhuah sana tanga ni somni pakhataral huna sipai tlan bo anga ngai an ni train Burma Air Force mi le sa alo bera mi somret vel tu na hian an tlan bo mek ni a chin chi ani a Air Force tlan bo zinga hian captain te po an om ni a hriatani Mingaladon Air Force Command lampo in an command headquarters atanga tlan bo an om nual thu an soya Air Force tlan bo tamber hi reng hiam lam an ni